Mufia Moshi Minda Ukwedu Moshi ake Boni Woto ake Mene Bine Waba ye Washa Pepoyi Koni Wani Meke Oda Meke Oda Mefende Tiye Boda Meshia Wo Ko Kakaye Eba no fel ni Boni eba no ni anya hine na kesomo mine isho jake na kesomo no ahishi ya otiami wo fe kome koni woke yafle lele adisale okodimi na sanibol ne shi wo me fe no kabugo to no ogbe no fia no he what to gbajan to san ake ye afidemi so ani ba na enu tashne so ani ba na tuntuwe won fe health screening ye Salem ni won gbagba ke mo fia mo aba ahe shika ahe loko doctors short ba wo mo fia mo aba ko ni apele ka le no ni ila ko gbe na ni anyin ale to for free ho eno ti say mo ho want to harvest me pin yaga ho na ka abu sese dabi ho ne want to harvest abu sese ho ni ba ne ochi dan ni ababu sese so aka afa health screening ne ke eno je tell mo o ba to harvest ke ato harvest ke eno je tell mo ho gba afapa mo fia mo ahye na ba kwe afune kwanle afo strogo bonali ni ju ke foyin ke problem bi ba afune e ba bi kokokokoko e ko mene ke je sobule mo an kwashi bi ade mi hye son wo mi hwe mi ha ma bi fe ashiwake mo fia mo acha enyade me ke de manse na ba kwe in ke sha yomo ne ha shkobe ko ke sha afie je tadi na atata nínú na ba lo kante kete ke cheke ni bi afile eji noko ni wuken kai brema ni bi ni eho ni ke somo ko na aje ni wo ba she ono wo kai ni kan somo wo afine mo fia ma bomode ni enanyemi aka enyemi abehinye loko aka langas ye afi aka ju ye afi ni aka numo ye afi ye yuadon afia na wo yi afia na wo ka bi o sha na wo ke wo bole kutu ni ke wo pe alon te dinko aka fo te kokokokokoko ato ape wodun be mi wo bia yi wala yi wo ho yi wala ke wo jebule wo je nu
ke oje wonu e wo ko jana jowo afi na oshoko cha no manyaba o kan gbe yi cha o manyaba o kan gbe yi cha o manyaba afi na wo